Duei bambere cum ha un dessert gourmand, lu clafoutis sau pruneus d'Adzen. Adzen, che non pas qu'une porte d'expédition. Mais cum es intrat? Heit, los prineus vienen de la balea de... Non, mais sene, cau pas demorar aquí, Securitat! Sapiatz che lu pruneu, che e heit uno pruo dento secco. E mercés a la sua fibro, che è pla efficace quando chicom che trucot di nu studets. Vedes? Atau lu pruneu, che sarà lu vastragliat primu per l'estiu. Causis bus de pruneus pla negre tant cum cul d'un padero, pla lusents e non pegus. Tio, mas los prineus non sunt pas d'Adzen. Sunt giù che parli! Basta! Concretament, che buscau? D'accordo. Getar-ho tot dins un saladier, mesclar, barrejar dins un plat e enhornats. E va aquí, que hi ha isitza que era sortixets, lu clafoutis e empruvas de sucre. Aquí, Adzen, capaç mai de secret per vosaltres. Tio, mas los prineus non sunt pas Ma carrel de d'Adzen. puto de micro.